Muraho, ni Rwanda Real Estate. Hano tubazaniye inzu nziza. Oh my god, aya mafaranga se. Rwanda Real Estate ni ukuri noneho reka tubahereze Noheli ndetse n'ubunani. Ni ukuri pe. Ubu ngubu tubahaye Noheli n'ubunani icyarimwe, amafaranga make cyane, inzu nziza iherereye hano Kicukiro Kagarama. Mwerukaga inzu ziri kuri aya mafaranga. Bongorere. Miliyoni 180. Yes, ubyumvishe neza. Inzu iherereye hano Kicukiro Kagarama. Ni ukuri iyi nzu ntimare n'iminsi 3. Bitewe ko iyi nzu ni nziza ari ku mafaranga makeya. Murabizi ko ubundi ibibanza bigeze muri miliyoni 100, ariko none bose kugira ngo iyi nzu biri kuri miliyoni 180. Inzu rero ifite ibyumba 4, dushe enye. Ni kuvuga ngo iyo mvuze dushe enye, buri cyumba kiba gifite dushe yacyo. Ibyumba 4 rero, dushe enye, parking, salo nziza, igikoni, rooftop, amabariko manini. Kumva bare dutemberana inzu. Kandi iyi nzu rwose nkuko tubibabwiye ni Noheli ndetse n'ubunani tubazaniye nka Rwanda Real Estate, rwose ntibacike. Nizere yuko igiye kwitifa ku isoko iyi nzu rwose mu minsi mike. Reka dutemberane iyi nzu rero. Ahangaha rero nkuko muri kubireba, duhereye muri parking, tukaba muri kureba iyi nzu ubwiza bwayo hano inyuma, uburyo imeze n'uburyo isa. Mureke rero dutemberane iyi nzu mo imbere, harasa gute, hameze gute. Nkuko nabibabwiye, inzu iri kuri ayo mafaranga imeze gute. Ukinjira ahangaha ni inzu ifite umuryango mwiza wa muvura, muri kubyibonera. Ya miryango myiza igezweho. Ukinjira ahangaha rero ni muri salo, aho ifite plafond nziza ya gypsum, amatara meza muri kubireba. Ni inzu nziza rwose kandi iri ku mafaranga makeya. Inzu nanjye yandenze. So iyi rero ni salo nkuko muri kubireba. Hano ahantu ushobora gushyira TV yawe ndetse n'ibindi amadekorasiyo wakenera. Ahangaha ni ahantu ushobora gukarabira intoki. Nimba uvuye hanze waza ukakarabira intoki. Ukiza kandi ukiva muri salo uhita winjira hano. Hari igikoni nacyo, hari urugi rusohoka, uri kurubona. Iki ni igikoni cyacu rero, muri kukireba nacyo gifite ububati bwiza bugezweho. Aha ukaba wahatereka kwiziniyeri, ndetse ahangaha naho hakaba ari aho kogereza amasahane. Iyi nzu rero, oh my god, inzu ni nziza cyane ku mafaranga makeya. Tumaze kureba parking, tumaze kureba salo ndetse n'igikoni. Mbere rero ko tujya mu byumba, hano hasi hari icyumba kimwe gifite na dushe yacyo, and hejuru hakaza ibyumba 3 n'amadushe ndetse na rooftop. Ntimubyibagirwe. Reka rero duhere kuri iki cyumba cyaha hasi. Ukinjira ahangaha hari dushe. Iyi dushe ishobora gukoreshwa n'umuntu wicaye muri salo kubera ko itandukanye n'iki cyumba muri kubibona. Icyumba cyo kiba kiri ukwacyo gifunze. Kikaba nacyo ari icyumba kigizwe na plafond nziza ya gypsum, icyumba kigezweho. Kikaba gifite amadirishya meza cyane, muri kubireba, slidinga. Ukaba wakirebera hano hanze ugafata akayaga. Tuvuye muri iki cyumba rero gifite n'iyi dushe yacyo, tuza ahangaha haherereye impande y'amayesikariye kuzamuka, naho hari akantu ushobora kubashyira nk'akantu k'agasitoke watereka inkweto se muvanye hasi, ubundi ugahita wizamukira hano mu bindi byumba. Tugiye rero kubatembereza ibindi byumba 3 biri hejuru. Iyi ni Rwanda Real Estate. Kuzamuka esikariye rero za mbere, ahangaha tuhafite ibyumba byacu 2. Hakaba hari n'idirishya rishobora kwinjiza umuyaga hano muri iyi floor ya mbere. Iki cyumba rero tugiye kwinjiramo ni icyumba cyacu cya 2 ndetse na dushe ya 2. Iki cyumba nacyo uko muri kubireba ni icyumba gisa neza, ni urwererane, plafond, gypsum, bariko, gifite na bariko muri kubireba. Iki cyumba kikaba gifite na bariko. Iyi bariko yacu rero hano murabibona ni bariko nini ihagije.
ushobora kuhatera intebe rwose ukaba wiyumvira umuyaga. Iki cyumba ni icya kabiri mu byumba bine. Iyi ni dushe yacyo, mwayibonye nayo, dushe nini irimo ibikoresho byiza bigezweho. Ahangaha rero tukaba tugiye kubereka room principale. Iki cyumba ni kinini kabisa, muri kubyirebera. Ni icyumba kigizwe nacyo na gypsum, inzu yose yubakishije gypsum plafo, ifite amatara meza. Iki cyumba kandi kikaba gifite balcony nayo nini nk'uko muri kubyirebera. Gifite balcony nini, aho ushobora kuba uri no kureba hano hasi muri parikingi. Iki cyumba kandi kikaba gifite na dushe. Buri cyumba gifite dushe twabibabwiye. Ahangaha rero dusohotse muri cya cyumba cya principale. Mbibutsa ko iyi koridori turimo ihuza ibyumba bibiri, kimwe ahangaha n'iyi principale. Ubwo ibi byumba tumaze kureba ibyumba bitatu ndetse na dushe 3 ku mafaranga make cyane, miliyoni 180 yonyine. Aha rero tugiye kuzamuka tubereke n'ikindi cyumba. Muze rero mbereke n'ikindi cyumba ndetse kinegeranye na rooftop. Iki cyumba rero ni icyumba cyacu cya 4 cyiza, uri kubireba. Icyumba gisa neza, icyumba cy'umweru pe, kandi kikaba nacyo gifite balcony yacyo. Aho uba ureba ufite view nziza y'andi mazu, quartier nziza, uri kubyirebera. Iki cyumba rero nacyo kikaba gifite kandi dushe yacyo. Iki ni icyumba cya 4 ndetse iyi nayo ni dushe ya 4 kuri iyi nzu, iri ku mafaranga make cyane, iherereye Kicukiro mu Kagarama. Ntimubyibagirwe ko duherereye mu Kagarama. Aha rero bimuritse amatsika. Okay. Wow, mwabibonye, mwabyiboneye rero hano. Oh my god, mbonye iyi ni rooftop nini cyane, nini ihagije. Muri kureba ko ni ahantu ufata view y'ahantu hose hatandukanye, ni ahantu hanini hisanzuye. Ariko kandi dufite n'iyindi rooftop nayo iri hano hejuru. Dutemberane. Ese guys, muribuka ko iyi ari Rwanda ariyo estate? Muribuka se iyi nzu ko iri ku mafaranga make cyane y'urusenda, miliyoni 180 gusa? Murabyibuka? Inzu ifite rooftop ebyiri, inzu kandi ifite ibyumba 4 na dushe 4, ifite igikoni, ifite parking nziza. Muribuka ko iri kuri ayo mafaranga? Twe twatangiye kubahereza Noneho n'ubunani. Rwanda ariyo estate rwose, iyi ni gift natwe twabazaniye. Mureke tuzamuke dutemberane ni rooftop yindi. Kuko rero nari maze kubibabwira, iyi nzu ntago amazi rwose yagenda ngo mugere n'ibibazo. Iki ni ikigega, murabona ko ifite ikigega kinini, muri kubyirebera, kandi giteretse ahantu heza. Bana bya bintu usanga ibigega biri ahantu hejuru y'iki. Murabona iyi nayo ni rooftop, ahantu ushaka kuza ugatera intebe ukareba umujyi wose urebera. Mwabibonye? Iyi nzu rero iherereye Kicukiro mu Kagarama, kandi ku mafaranga make cyane, miliyoni 180, ukaba watwara iyi nzu. Ubundi nawe ukicara ahangaha nk'abandi babosi ukifatira akayaga ndi kumva ahangaha. Kandi bibutsa yuko hamwe na Rwanda ariyo estate wajya no mu biganiro, biranashoboka yuko amafaranga yagabanya ukayitwara ku mafaranga ari munsi y'izo miliyoni 180. Rero nkuko natangiye mbibabwira, umwaka mushya, Noheli nziza, hamwe na Rwanda ariyo estate. Reka duhere rwose kuri iyi nzu. Iyi nzu muhite muyitsindira.
rero mbibutse iyi nzu yari igizwe n'ibiki, igizwe na parikingi, igizwe n'ibyumba 4, dushe 4, igikoni, rooftop 2 ndetse n'ikigega babyiboneye. Ikaze rero muri Rwanda Real Estate, kora subscribe kuri iyi YouTube channel yacu, udufollowing kuri Instagram ariyo Rwanda Real Estate. Turabakunda cyane, ntimukabure.